Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hapadeng bun snem jong ka jingyat lenti. Haki babun ki jing ban penyak chaprang ya kaskul. Haga khat khandai tarik ubanai ya yong arhajar arpuar kaskul Thomas Jones Secondary School Pendengre. Kalayo ban rakhe ya ka jingdap sanpho snem jong ka jingyat lenti jong kaskul. Nadu balas dang ban seng ya ka house nem syajar khandai spa nyopawar. La penlong ya kate ka jingya lang rakhi dap san posnem hapo ka pelau jong ka skul. Hakaba umentri katanat puli puthi ka sarkar jilla uba lakmen rimboi ulalong u kongsan. Haringkat ka jingya dan lang u MLA ka Nongston kom usembut kongsan. Syuk hakate ka sengi u kongsan ulayo ru ban play ya umat sakken mau jong ka jingdap san posnem jong kate ka skul. Bat kumju nakaliang jong usembut kongsan ulayo ban pelat pat ba ya ka souvenir jong ka jingdap san posnem. Kiway kibalaya don lang hakate ka jing rakhi ki kanthop ya UDC ka West Khasi Hills UPD Sangma UDSP ba bi Kharjana ba LG Nongsit MDC Barim ki officer katanat pule puthi ki rew rangba ki kmikik pa jong ki khana school bat kiway Kata degite bapau shina mentahasi kombalai thu dan yang history of the school nagi khasan tuli longye daga dia tuli daga mon bajwa kabakidan bakijang ban yo ya kata kajing ban aye jinang bisa ya ki khoniti ya ki langsalan lala ban sengi school banala ban rakhe menta kajingap sanus kramir yetali nginamla ban le ban kram kamon tangani tuli nginchu sham kamlong kabas nginamla ban le de kamon de kathong kabapoy hadu unelpur ngilaya sngel history ba shipon ki kiban Kamarji komiti yang dulu nervosda, baghado mental, hari apa kita ini? Kabangis ngotna telong, bag kamarji komiti, kam wait yaki non ini, kadon sekali anur, ban kenteu kerdan, ya kada school. Haka syaka higher study school ngilong gibreu kiba im lembaga jikermen bat kada jikermen kabab tinlan tiyegi bat kada jikermen kaba aimen semyegi bat kamon kadai kashalenten banpoy sya ke thong kaba Paralog Manta Kapor Ngipor Ngidon Hakat Riji Kibabur Kijimut Jiperkat Jungi Lai Kena Samla Laneaki Kena School Ngidon Hakat Riji Atete Kajilang Agap Jipisa Kabakuno Kalasyay Kejungi Terkamtan mentah dari sekolah bagian mentah, kabagi rakhe kesabun di Islam, kaba ngakwa ban kentu, ya ka marji komiti, baai, bakini mamer basan bukuli, kenang penklai ya kajing amnot jopi, ko bakila dan kajing amnot. Nawalta bantu kedeu kedan hangi serban yang ada school ngina ada sorkar ngidon ke amnur ban kedeu ya kapule kopi bat kajing yai syakma kalayai hababun kita kajsok produk kedai tanggowe kadai ba kajimbun pala
the categories of teachers. Karpam siyo, hakadyo ko na school kidon. South Sanjay, kijing siyo. Dito daw, kamlong kabaso. Hadroy, kung ibig ko ng jigurmen, bangidong ka jigurmen, bangin la. Bansol na ginogro ite baha, within the constraint, hapo, jong, katata, constraint, jong kapagjet. Kabangin ito le, nile, yako hata. Hariban fulfill yaka aspiration, jomlo, 7% ng pala. Nga siya ituloy away content. Yaw way pa way brave. Mano pala pagpunhod daladere. Nga daladere ng pathod. Ngamla ang punhod daladere. Kamlang pagasok. Ba. Nginla ban unono. Nekanono. Nginla ban fulfill. Yang ano shispanas. Ngalayo ka dyan, ngakwa ako ulo. Ngalayo ka ulo, ngakwa ka sinta. Ngalayo ka sinta, ngakwa ka do. Chinong free. Ang danuwero, kung bala ka punod na yun. Dito daw, kapag ang ongi kinasunod na kinasunuhu ang ay, hae na yen, hindi ka nasunod. But hindi ka nasunod, yan ang limitation ko